počinjanje promocija ovog i tako mi to si mogu jednom to problem, ako vi ne možete, ja ću da vam držim ovo, ali ću da stavim s te strane. To obično može i ovako. Možete ovako da ga stavite i da... Jeste vi spremni? Ne, možete samo ovako da držite. Ona može da govori, ovo može se zakači, tako da ona može da govori na ovo. Da ne moraš da držiš u glavi. No. Mislim, ako... Ja mogu... Ja to sve imamo još vremena. Samo ja da... Hello? To je. Hello? Samo nemojte da pritiskate. Hello? Hello? Mislim da je ne. Sad ću vam deti samo da pomogne u kuću. Znači, hoće sa ove strane. Mogu i da sklonim. Bravo. Kliknete ovu. Samo držite sve. Dobrodošli. Isprobavamo ovi.
Ova. And then like I think yeah.
verujete da ne idu izjave. Zdravo, 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 nadam se da me svi čujete. Dobrodošli i hvala vam puno što ste ovde. Moje ime je Anđela, ja ću vam samo ukratko objasniti šta je ideja za današnji dan ovde. Ovo okupljanja proteklih godinu dana organizuje neformalna grupa građana ovde u Londonu, koja pokušava da podigne svest o tome šta se dešava u Srbiji već godinu dana i ovo okupljanje su deo tog napora. Tako da je ovo organizovano je više preko 15 okupljanja do sada i ovo je okupljanje koje je posvećeno godišnjim stvarima načišćenja koje je bila 16. u Srbiji. I ja ću vam samo ukratko objasniti šta će da se desi danas za vas koji niste stigli da pogledate program ili niste imali mogućnost da čujete ranije. Dakle, prva važna stvar jeste da ne smemo da blokiramo ovaj prolaz. Zbog toga smo vas zamolili da budete što bliže terasi. Dakle, kao što smo rekli, zastava Srbije je potpuno dobrodošla na ovom skupu, ali sve ostali posteri i bilo koje druge poznajke nema potrebe za time danas, pošto je ovo komemorativni skup. Ono što ćemo danas imati priliku da čujemo jeste prvo pismo majke Dijane Krke, čiji je sin Stefan preminuo tokom pada naslednice. Nakon toga ćemo održati govor na engleskom za ljude koji ovde prolaze, koji možda žele da nas pridruže ovoj našoj tišine. Održat ćemo 16 minuta tišine. Nakon toga će biti pročitano pismo koje su studenti u blokadi poslali dijaspori. A nakon toga će naš divni UK blokadni hor da izvede 3 numere prigodne za ovaj današnji dan, kojim će takođe obeležiti ovu komemoraciju. Tako da je to neka ideja za današnji dan. Vi tokom pevanja toga naravno možete pridružiti, a među vremenu, kao što ovdje vidite, ovdje je napravljena i kratka izložena slika koja pokazuje šta se dešava u Srbiji, tako da vi možete i da pogledate i da prošete detalje. Tako da možemo da počnemo sa programom. Sada ćemo čuti reči koje dolaze iz srca majke koja je u ovoj tragediji izgubila svog sina Stefana. Dijana Krka je postala glas svih roditelja koji su izgubili svoje najbliže tokom ovog dana. Njena hrabrost govori da traži pravdu, da ne dozvoljava da se zaboravi i ona je inspirisala celu Srbiju. Dijana danas nije ovde, ona je u Novom Sadu i šeta ulicama Novog Sada, ali će njeno pismo preneti Svetlana. Tako da ću sad dati mikrofon Svetlani koja će da pročita njeno pismo. Dragi naši ljudi, draga braća i sestre, koji živite daleko, dragi naši ljudi, dragi braća i sestre koji živite daleko, ali srcem ste u svoj narod. Danas, na godišnjicu tragedije u Novom Sadu, setimo se dana kada je jedan običan trenutak postao večna rana. Tog dana, kada je pala naslednica, izgubili smo živote, snove i sigurnost. Ali nismo izgubili ljubav i ljudskost. Ja sam Dijana Krka, majka koja tada izgubila svoje dete, ali koja danas, kroz vašu solidarnost, vidi da život i istina ipak pobeđuju. Zahvala sam svima vama u dijaspori koji ne zaboravljate. Zahvala sam za svoje studente, mlade koji se bore mirno, hrabro i dostojanstveno. Za pravdu, za odgovornost, za bolje sutra. Naša ovdje pokazuje da branite postoje, kada nas spaja ista Bog i ista nada. Danas se ne okupljamo samo da tukujemo, već da se setimo, da obećamo da se nikada više
neće ponoviti nebriga, bahatost. Sjećanje na ovu tragediju mora biti opomena svima. Da svaka ljudska odgovornost ima ime. Da svaki ljudski život traži istinu. U ime svih roditelja, u ime svih a svi su odustali. Hvala vam što pamtite. Hvala vam što iza njime čuvate uspomenu i pomažete da se u Srbiji čuje glas savesti. Neka danas, kad upalimo sveće, plamen svake od njih bude san, da i dalje verujemo u život, pravdu i naše mlade. Hvala vam što ste uz nas. Jana Krka, majka Stolice. Hvala Svetlana. Sada ćemo preći na drugi deo obraćanja. Dakle, obratit će nam se Igor, odnosno izvinjam se, Ratko, na engleskom, koji će pozvati prolaznike da stanu sa nama, zajedno setimo 16 izgubljenih života. Dear friends, dear passers-by, if you have a moment, please stop, pause with us to hear what this meeting is about. Today we stand here to remember 16 people who lost their lives a year ago in the Serbian city of Novi Sad when the roof of a railway station collapsed. Their loss remains a deep wound for families, friends, and for all who believe in the right to safety and accountability. This tragedy united people across Serbia and beyond, inspiring calls for justice and change. Today, here in London, we stand in solidarity with those who continue to seek truth, with the families of the victims, and with all who work for a more just and humane society. Let us now remember by name those who lost their lives. Nemanja Komar, Angela Ruman, Đorđe Firić, Valentina Firić, Sara Firić, Milica Adamović, Mileva Karanović, Sanja Arbotina Čirić, Stefan Hrka, Miloš Milosavljević, Đuro Švonja, Vukašin Raković, Vasko Sazdovski, Goran Karaca, Anja Ravnić, Vukašin Crnčević. We speak their names here in London as a gesture of remembrance and as a reminder that human life and dignity must always come before neglect or corruption. Please join us in a moment of silence for the victims and their loved ones. Sada ćemo održati 6 minuta. Rania. And her father just died early this year. 98. Nikola Jovanovic.
It's a good name. Okay, thank you. London. And then and then it was really weird.
Marianne, Ono, Mais ça doit être parce que vous êtes iPhone. Ouais, peut-être. Non, je peux partager. Down the front helicopter.
Hvala im, hvala svima koji ste bili ovdje danas. Nastavljamo sada sa programom. Dakle, sada ćemo čuti reči studenta Srbije. Kao što znate, oni su ti koji su pokrenuli ceo ovaj pokret. Mirno, dostojanstveno i hrabro. Bez nasilja, bez mržnje, sa željom za pravdom i za boljim sutra. Njihov glas je glas jedne generacije koja ne odbija da ćuti. Pismo studenta u blokadi će nam pročitati još jedna studentkinja koja nam studira ovdje u Londonu, Nataša. Tako da Nataša, molim te. Dragi dijasporo, dragi naši ljudi iz drugog sveta, obrazovali se iz Novog Sada, grada koji je pre godine dana stao. Tog dana se krećemo taj prekinuto, a jedan život nosi soba Podrške koji će ga zauvek oblikovati. 16 ljudi čiji su snovi, planovi i budućnost nestali zbog nemora i izvrte korupcije. Ova tragedija nije bila slučajnost, ona je posledica dugogodišnjeg nečinjenja i sistema koji ne štiti svoje građane. Okupili ste se u više od 60 gradova širom sveta da pokažete svim jeznicima da solidarnost ne pozna granice i da bol nije lokalna. Od Novog Sada do Londona, od Pariza do Toronta, od Berlina do Sidneja, iako ste daleko, vaša podrška nikad nije bila blizu. Sećanje na 16 izgubljenih života pripada svima nama. Ovo okupljanje nije samo komemoracija, ono je poziv na odnos, na aktivnost i na odgovornost. Ljudska milost nikada ne smije biti stvorena stvar. Znamo da mnogi od vas nisu otišli iz Srbije jer su želeli, otišli ste zato što ste morali suočiti sa istim zidovima koji su doveli do ove tragedije. Korupcija, nepravda, nebriga. Zbog toga znamo da razumete našu borbu i da delite našu frustraciju, ali i našu odlučnost. Vaš glas je deo našeg otpora. Pozivamo vas da nastavite da govorite, pišete, delite istinu sada jače nego ikada.
Pomozite nam da 16 života ne postane samo brojka koja se povećava u nedogled. Pad nadstrešnice pokazao je urušen sistem, ali i trenutak buđenja. Mi studenti stojimo i ne okrećemo glavu, ne zaboravljamo, stojimo odlučno, zajedno za one koji više nema i za one koji dolaze. Mi stojimo, a vi stojite uz nas. Zajedno činimo glas koji je jači od straha i razlučnosti. Samo zajedništvom možemo izgraditi društvo u kojem se više niko ne gubi zbog nemara, gde pravda i odgovornost nisu luksuz, već norma. U ime studenta Srbije, hvala vam na svega što ste. Preživjeli smo vetar. Hvala Nataša. I sada se bližimo kraju ovom formalnom delu okupljanja. Hvala studentima pre svega na ovim snažnim rečima i hvala njima što su pokrenuli ceo pokret u Srbiji i što su okupili srpsku zajednicu ovde u UK-u na način koji verovatno nikad ranije nije bilo okupljeno i to je stvarno na veliko dostignuće. Sada pozivam UK blokadni hor da nam se pridruži. Oni će izvesti dve pesme koje su posebno odabrane za ovaj današnji skup. Pesma Za milion godina koja govori o nadi, upornosti, veri u bolje sutra, vrednostima koje nas danas ovde okupljaju. A druga pesma Lean on me koja ličava solidarnost, podršku koju pružamo jedni drugima bez obzira na udaljenost koja nas deli nas ovde u UK-u od Srbije. Molim vas da sve vas koji znate reči jedne ili obe od ovih pesama, slobodno se pridružite. UK blokadni hor je vežbo veoma, veoma puno i zaista će zvučati neverovatno dobro. I to će biti jedan njihov drugi nastup ovde, koji je bio na prethodnom okupljanju u maju, zna da su oni imali predivan nastup tada. Tako da ja sad pozivam njih i njihovog dirigenta da se takođe pridruži ovde, a vi se naravno slobodno pridružite. Samo ćemo malo da sačekamo Vladu da ovo napravi ovaj tehnički deo stvari, da bi to zvučalo još bolje. Nó coi và mấy ai thì cũng có làm. Just call your brother when you need a hand. We all need somebody.
have a problem, then you understand. We all need somebody to lean on me. When you're not strong, I'll be your friend. I'll help you carry on, for it won't be long till I'm gonna need somebody to lean on. You just call on me, sister, when you need a hand. We all need somebody to lean on. I just might have a problem, but you understand. We all need somebody to lean on. If there is a load you have to bear that you can't carry, I'm right up your road. I'll share your load if you just call me, 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 Kada jedna gruba reč o vrata teška zatvori se prolaze. Kada dan ko kamen tvrd sruši se sa gleba na portmenima. I dok noć u kojoj nema zvezda zaruje, u samoći sa svih strana strah te obuzme. Kada tmurno jutro osvane u tvojim tužnim mislima, kada kiše jesenje zamagle i pogled ispred prozora, jedna ruka traži te i želi dati da, dok je nežnosti za bar milion godina. Nikad nemoj se, s tobom neko je, ko želi ljubav dati da, preoslovljenog od sna. Nikad nemoj se, ljubav jača je, deca u nama znaju sve, pravi put u nove sne. Kada strašne bure zaprete da razbiju tvoj mali brod, kada reči šture pokušaju da nađu izgovor, jedna ruka traži te i želi dati da, dodir nežnosti za bar milion godina. I
hvala puno i blokadnom horu i zaista ovo je bilo jako emotivno izvođenje i da ste i vi također slično reagovali. Ovo bi bio kraj ovog formalnog dela okupljanja. Ja bih vas zamolila i svi da ostanete još malo, da nam pomognete u deljenju ovih flajera, da bi što više proširili vest o tome šta se dešava u Srbiji. Kao što vidite, ovdje je napravljena kratka izložba kao neka vrsta vremeplova šta je Srbija prošla u posljednjih godinu dana. Ovo su fotografije koje je zajednička akcija dijaspore. London je deo jednog od preko 30 i nešto gradova koji se trenutno okupljaju i od 20-ak i nešto gradova koji će se okupljati narednih nekoliko sati. Ovo je bila zajednička akcija srpske dijaspore cijelog sveta i jako je važno da se čuje ta vest. Slobodno možete da podelite slike i delite dalje, jer cijela ideja je da se ovo što više proširi. Također, ukoliko želite da postanete deo ove neformalne grupe građana koje organizuju ove okupljanja, postoji WhatsApp grupa, postoji Instagram stranica, slobodno zapratite i pridružite se, jer zaista ovo je totalno volonterski posao i svako od nas je dao koliko je mogao. Nadam se da je ovo bilo prigodno okupljanje za godišnjicu stradanja ljudi u Novom Sadu. I hvala vam puno što ste došli i nastavit ćemo sa daljim okupljanjima i slobodno ostanite. Ako imate neko pitanje, slobodno pričite ljudima da se još više informišete kako možete da pomognete. Hvala svima. Ja vidim samo gdje mi je taj drug. Što to ne pomazi? Znači, šute svi.
pola godine je prošlo. Nemoj, sad si presješ kao Ivana? Jedan korak vam. Kako god, ali dobro, ajde, ići ću na sutra, šta? Ne, hoću da napravim, baš sam rešila da napravim hoću da napravim sebi kao neki residence, znači da to da čitam, da pišem, da budem na plaži, se savršava. I onda ne znam, kao možda ne, ono, Miloš Polićijan, ono, Christmas, a volim to. Da, onda što najbolje. I onda, a ne znam, za novu godinu, da li da putemo negdje ili da ostane. Ne znam, ja volim. I nisam imala da, što nisam znala da možeš poslušati da možeš da, ja sad kad ja kad vidim one Ovo je devojka da više. Ne, zato što je ona iz Kine.
Sa ženom. Radio sam za jednom It's crazy how good everything like it tells me. I'm like, you did that last year. You look so much alike. Bilo stajalo je ljudi, uzimali su vidi se iz aviona, Znaš kako nas se daju? Meni su baš Ja ne volim mnogo da korpistim, s vama sam Ja bih kakav je kafa. To su li tvoji Grci ljudi? Pa za to ima toliko. Znači, mi smo sinoć bili prvo kod Care, na pašu i ima masu Grka. Znači, ljudi su svi kao... Meni je bilo kako je što je
right lighting. Da otpliva sad da snimi neka kamera pa mi dođe kazna. Nije smiješno. Ali Jelena i Milan oni su bili to kad se vadi. Zapratite still working. Yeah, well that explains. Can be like self-employed. A mi smo... Ne, hajde se nije vrati što ima i švicarske autobuse. Ovo ti čeka na dronu. Svako, vrate, kad dođe dan, na sud, šta si ti radi? Aj se promenio. Pa ne, ali se ne Oni su u stvari vojnjaka, samo što